Ova moderna dečija ustanova sa modernom centralnom kuhinjom i dalje zvrji prazna. To što već pola godine nisu u stanju da puste u rad već potpuno završen objekat samo je još jedan dokaz o razmerama nesposobnosti gradske vlasti Kraljeva, rekle su danas Dveri srpske, koje su konferenciju za štampu održale baš ispred ovog dečijeg vrtića u kome još nema dečijeg raja. Ovaj objekat, podsjetile su Dveri, započela je i lavovski deo posla uradila još prethodna vlast, ali Dverima nije smetalo što su se naprednjaci kitili tuđim perjem i okupili sve medije da bi se slikali na pompeznom otvaranju dečjeg vrtića Ratarska kapija. Važno je bilo da mališani u Kraljevu dobiju moderan vrtić, pa kogod da se time hvali. Međutim, ni 6 meseci od pompeznog slikanja na tobožnjem otvaranju nema ni pomena da će se mališani uskoro useliti u vrtić njima namenjeno. Dvorište je prazno. Sjetit ćemo se da je 20. decembra prošle godine gradonačelnik sa vladajućom koalicijom otvorio ovaj vrtić, da su tada obećali 30 radnih mesta, 8 vaspitačica, 8 medicinskih sestara, spremačice, pedagoge, psihologe, a od svega toga danas nema ništa. Sad, u međuvremenu je na zadnjoj sjednici Skupštine vrtić preimenovan u skladište za pomoć poplavljenim područjima grada Kraljeva, a nama ostane nejasno da li ćemo možda čekati neko 3., 4. ili 5. otvaranje i da li će novi gradonačelnik, koga očito nesposobna koalicija ne može ni da pronađe, otvarati vrtić po enti put. Kad neko ne ume ni tuđim perjem da se okiti, onda je to nepobitan dokaz razmera njegove nesposobnosti i to je u ovom trenutku zla sudbina Kraljeva. Ali Dveri kažu da je mnogo važnije da ovaj reprezentativni objekat za decu ne propada dok se u postojeće kapacitete deca i dalje upisuju preko veze. Ovo je pokušaj da se privoli ova gradska vlast takva kakva je, vrlo loša i nesposobna, da konačno da se zamisli i da shvati šta je to bitno da se uradi u gradu Kraljevu. To je da se izbjegnu ovi besmisleni troškovi održavanja praznog objekta, da se omogući unapređenje kvaliteta života građana tako što će deca dobiti novi reprezentativni objekat, tako što će se početi da se koristi kuhinja, zbog čega je prvenstveno ovaj objekat i počeo da se gradi i da u gradu ne bude više gomile nezavršenih projekata koji propadaju. Dveri su izlazile bojazan da već mesecima vlast u Kraljevu čak ni ne razmišlja o gradu, građanima i njihovim problemima, već samo o grabljenju funkcije u predstojećoj prekompoziciji kadrova i direktora nakon ostavke sada već odlazećeg gradonačelnika. Oko te kadrovsko-funkcionerske igranke, upozorile su Dveri, Kraljevu tek prestoji pravi politički cirkus, ali o tome će Dveri skorih narednih dana.